Este es el BMW M4 CS. Es el término medio entre el BMW M4 Competition y el M4 CSL. Toda su carrocería viene rematada en plástico con fibra de carbono. Mirad qué poco pesa este capó. Mirad cómo viene rematado en fibra de carbono. Y aquí su poderoso motor S58 3 litros biturbo con 550 caballos. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I